Dobrodošli u SM kuhinju i u moj novi video. U ovom videu pripremamo jednu osvežavajuću obrok salatu, tako da ostanite sa nama i pogledajte ovaj video do kraja i uživajte. Od namirnica ono što nam je potrebno, ovdje imam 300 g kuvane makarone, 2 paradajza, 1 krastavac, 4 čena belog luka, limun ćemo koristiti za dressing, 2 mozzarele, malo svežeg peršuna, malo masline, 1 ljubičasti crni luk i belo meso 450 g. Ulje sam sipala u tiganju da se ugreje, začinit ćemo meso, stavljam malo belog luka u granulama, mlevenog crnog bibera, malo soli i to ćemo lepo promešati. Ulje nam se zagrijalo. Meso ćemo lepo ispržiti dok dobije lepe boje na jasnoj temperaturi. Dok nam se meso prži, mi ćemo pripremiti ostale namirnice. Nascat ćemo prvu mozzarelu. Ovako fino na kockice. Zatim crni luk. Četiri čena belog luka, svežeg peršuna, paradajz ćemo također naseckati na kockice, meso nam se fino protvrdilo, sklonit ćemo ga sa vatre. Krastavac, nakon što smo sve namirnice lepo pripremili, krećemo u pripremu salate. U makarone dodajemo meso, mozzarelu, crni i beli luk, krastavac, paradajz, svežeg peršuna. Dodajemo maslinovo ulje, sol, malo mlevenog crnog bibera, mirođiju. Ako imate možete staviti i svežu, 1 kašiku majoneza, 1 kašičicu senfa, iscedit ćemo pola limuna, dodajemo 1 čašu od 400 g grčkog jogurta, to ćemo lepo promešati. Pogledajte kako već lepo izgleda. Salata je spremna, sad ćemo servirati. Salata je dekorisana, pogledajte kako lepo izgleda, ona je tako kremasta, ukusna i idealna za ove tople dane. Tako da ako vam sviđa, napravite i probajte, lajkujte, subscribeujte se na mom kanalu i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!